Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagarutse mu gihugu cye aruhukira mu gace kagenzurwa na M23, umutwe ashinjwa n'ubutegetsi bwa Kongo ko bashyigikiye. Uyohoza ari umukuru w'igihugu amaze igihe kenshi mu ruhame akorana ibiganiro n'inzego zitandukanye zikorera muri Kongo. Ni inama zibera mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Igaruka rya Kabila muri politike ryateguwe neza n'itsinda ry'abamushyigikiye, bateguye neza uburyo Kabila agomba guhangana n'uwamusimbuye ku butegetsi Felix Tshisekedi. Abo bamushyigikiye kandi barimo kumufasha barimo abanyapolitike abenshi biganjemo bari mu buhungiro, abayobozi n'abayoboke b'ishyaka rye rya PPRD, ariko harimo n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika, by'umwihariko muri Afurika y'Amajyepfo. Ikibazo cy'uburyo Kabila yafashe icyemezo cyo kongera kugaragara cyane mu bikorwa bya politike nyuma y'imyaka 6 avuye ku butegetsi, imyaka 6 yo guceceka cyane, cyakunze kwibazwa na benshi bibaza batese koko Kabila akorana na M23 kubera iki yaba bigaragaje ubu ngubu arimo arakora iki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ninde wamufashije kandi ukimufasha kugeza ubu? Iyi ngingo reka tuyivugeho. Ni umugabo abamushyigikiye bafata nk'uwaje gukiza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kuba munenga bamubona nk'uwajugunywe na politike yarangiza akifatanya n'inyeshyamba. Joseph Kabila ntabwo yahwemye kuvugwa mu minsi yashize nyuma y'imyaka 6 acecetse. Kwamamara kwe mu bitangazamakuru aho yanze kugaragaza ko yamagana u Rwanda bashinja gushyigikira umutwe wa M23 byarushijeho gutiza umurindi kunengwa gukomeye n'ubutegetsi buriho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cye cyo kujya mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 guhera mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka cyahuriranye n'uko yari amaze igihe gito ashyize iherezo ku buhungiro yari amaze mu mwaka urenga. Ibyatumye bari ku ruhande rwa Felix Tshisekedi barushaho kwemera ko afitanye umubano n'uyu mutwe w'inyeshyamba. Kugeza ubu ashobora gushyikirizwa ubutabera agakurikiranwaho ibyaha byo kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyoko muntu no kwifatanya n'umutwe w'abitwaje intwaro urwanya ubutegetsi. Nubwo bimeze bitya, uyu wahoze ari umukuru w'igihugu arasa n'uwiyemeje kutarebera ibi byose. Guhera igihe yitandukanyaga na Felix Tshisekedi mu 2020, Perezida Kabila Joseph yabuze benshi mu bari bikomerezwa mu butegetsi bwe, ku buryo mu myaka yashize byari binagoye kumenya neza itsinda ry'abamushyigikiye ryamufashije gukomeza kubaho muri politike. Hashize amezi menshi Kabila Joseph ashingiye ibikorwa bye bya politike ku itsinda ry'abamukoreye banamubaye hafi cyane kuva kera mu rwego rwo gutegura kugaruka kwe mu ruhando rwa politike. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, Kabila Joseph yagaragaye bwa mbere ari kumwe n'abayobozi b'ihuriro rya politike rya Alliance Fleuve Congo, rifatwa nk'ishami rya politike ry'umutwe wa M23. Guhera ubwo Kabila yakomeje guhura n'abayobozi b'amadini, abatware b'imiryango gakondo ndetse n'abahagarariye société civile mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Ni igikorwa itsinda ry'abamushyigikiye banamufasha bakomeza gukoresha nk'amahirwe yo kumwimika nk'umwe mu bo bidashoboka gusiga inyuma mu gihe cyose habaho ibiganiro n'ubutegetsi buriho muri Kongo. Dore bamwe muri abo bantu bivugwa ko aribo bari inyuma y'ibikorwa bya Joseph Kabila byose uyu munsi. Uwa mbere muri abo bantu bari inyuma y'ibikorwa bya Kabila ni Barnabé Kikaya bin Karubi. Uyu yahoze ari umufatanyabikorwa wa Laurent Désiré Kabila mbere yo kuba umwe mu bajyanama ba hafi b'umuhungu we Joseph Kabila. Barnabé Kikaya bin Karubi ni umwe mu bagize uruhare rukomeye mu kugarura Kabila Joseph ku isonga rya politike muri Kongo. Ubufatanye bwa politike hagati y'aba bagabo bombi bwatangiye mu myaka irenga 25 ishize. Yabaye minisitiri w'itangazamakuru, nyuma aza kuba umunyamabanga wa Joseph Kabila, ndetse igihe kirekire yamubereye umujyanama mu bya diplomasi. Yavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa karindwi mu 2021 nyuma yo kuvugwaho uruhare mu gukoresha nabi amakarita ya banki y'ikigega cya leta cyangwa se Minisiteri y'Imari. Kikaya yahise yerekeza muri Afurika y'Epfo, igihugu yasanzemo uwahoze ari boss we Joseph Kabila ndetse n'abandi banyapolitike bafatanyije. Yakomeje gukora ibikorwa bya diplomasi bikorwa mu ibanga, cyane cyane mu karere ka Afurika y'Amajyepfo, agace azi neza kubera ko niho yatangiriye umwuga we wa politike nk'ambasaderi muri Zimbabwe. Mu mezi ashize yabaye umwe mu bateguye umugambi wo kugarura Joseph Kabila mu itangazamakuru
umugambi barimo gushyira mu bikorwa bari kumwigoma guhera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Undi ni Patient Sayiba, umuhanga mu bya tekinike ukunze kuvuga make. Afite imyaka 49 y'amavuko. Patient Sayiba nawe ari mu itsinda rito ry'abakozi ba hafi ba Joseph Kabila, rikaba ryari kumwe nawe mu rugendo rwo kugigoma, hamwe n'uwahoze ari umudepite wa Kivu y'Amajyepfo Moise Nyarugabo. Patient Sayiba yayoboye ikigo cy'igihugu gishinzwe imicungire y'ibicuruzwa cyitwa OGEFREME, ikigo cya leta cy'ingenzi cyane, aho yamaze igice kinini cy'igihe yamaze muri politike y'igihugu. Uyu muhanga mu by'ubwikorezi yatangiye guhura n'ibibazo by'amategeko bwa mbere mu mwaka wa 2020. Yafunzwe muri uwo mwaka akekwaho ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu. Birumvikana yahagaritswe ku mirimo. Mu 2024 yagaragajwe mu mazina y'abantu bashinjwa gukorana na AFC M23, ibyo yahakanye yivuye inyuma. Mu mezi ashize nawe yabaye umwe mu bari imbere mu rugamba rwo kugarura Joseph Kabila muri politike y'imbere muri Kongo. Undi ni Moise Ekanga, nawe amaze amezi menshi mu buhungiro. Moise Ekanga azwi kuva kera nka Bwana Shine cyangwa se Monsieur Shine wa Joseph Kabila. Uyu muyobozi ukomeye mu ishyaka rya Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD rya Joseph Kabila yatorewe kuba député, hanyuma aza kugirwa senateur mu 2019. Azwi cyane kubera kuyobora ibiro bishinzwe guhuza no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga wa Sino Congolais BCPSC, urwego rwashinzwe mu 2008 kugira ngo rucunge dosiye zose zijyanye n'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubushinwa. Kuva Kabila yajya mu buhungiro mu kwa 12 mu 2023, Moise Ekanga yakomeje kugira uruhare rutagaragara mu ruhame mu micungire y'ibikorwa bya Kabila bya buri munsi, cyane cyane mu bijyanye n'imari. Hari n'igihe byavuzwe ko yari ashinzwe ubutumwa bwihariye bukorwa mu ibanga bwa Joseph Kabila. Mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma gato y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze gufata icyemezo cyo kwinjira mu biganiro bigamije guhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Undi ni Raymond Tshibanda, uyu mudiplomate w'inararibonye yakunze koherezwa mu butumwa bukomeye bwa Perezida Kabila. Raymond Tshibanda yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga hagati y'umwaka wa 2012 n'2016. Niwe wasinye amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 mu 2013, nyuma y'igitero cya mbere cy'uyu mutwe. Nyuma yabaye intumwa idasanzwe ya Kabila muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hagati y'umwaka wa 2017 n'2019 yagize uruhare rukomeye mu guhangana gukomeye kwabayeho hagati ya Kabila na Leta ya Amerika, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakekaga ko Kabila ashaka kugungira ubutegetsi. Tshibanda akomoka muri Kasai kimwe na Felix Tshisekedi, kandi n'umwe mu bafashije mu guhuza aba bagabo bombi, no kuvuga Kabila na Tshisekedi, mu ntangiriro za manda ya Perezida Tshisekedi. Kugeza n'ubu Bwana Tshibanda ni ukuri itsinda rishinzwe guhangana n'ibibazo byihutirwa mu muryango wa politike wa Joseph Kabila, ariwo Front Commun pour le Congo FCC. Nawe ubari mu buhungiro, akunze gukorera ingendo hagati ya Afrika y'Epfo n'Ubusuwisi. Undi ni Aubin Minaku. Uyu ni umwe mu banyapolitike bakomeye bitwa abakabiliste cyangwa se bemera cyane Joseph Kabila na politike ye. Uyu ntabwo abura kuvugwa. Aubin Minaku guhera mu kwa gatatu muri uyu mwaka yahawe umwanya mushya wo kuba vice president w'ishyaka rya PPRD. Yayoboye inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2012 kugera mu 2019. Ubayobora ibikorwa bya buri munsi by'iri shyaka ari kumwe na Emmanuel Ramazani Shadari, umunyamabanga mukuru w'iri shyaka rya Kabila. Bakorera Kinshasa. Iri shyaka riri imbere cyane mu mugambi wa Kabila, ni ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka gusesa burundu. Nkuko bimeze kuri Minaku, Ramazani Shadari nubwo yakomeje kunengwa bikomeye nyuma yo gutsindwa mu matora yo mu 2018, yabashije kuguma ari umwe mu banyapolitike b'ingenzi mu ruhande rwa Kabila. Kuva ibikorwa by'ishyaka PPRD byahagarikwa, aba bagabo bombi bamaze kubazwa ibibazo kenshi n'inzego z'umutekano za Kongo, zibashinja kugira uruhare mu bikorwa bigamije guhungabanya igihugu. Undi ni Nehemi Mwilanya Wilonja. Nubwo adafite umwanya ukomeye mu buyobozi bwa PPRD, Nehemi Mwilanya Wilonja
nawe ni umuntu w'ingenzi cyane muri gahunda ya Kabila. Uyu muhanga mu mategeko wabaye umuyobozi wa nyuma w'ibiro bya Perezida Kabila ubwo yari akiri president, ni nawe wanditse yambwirwa ruhame Kabila aherutse kuvuga ejo bundi ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu. Ni nawe ugira uruhare rukomeye mu itumanaho hagati ya Kabila na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva Kabila yava ku butegetsi, Mwilanya yabashije kugumana ijambo rikomeye mu biganiro bya politike. Mu gihe Kabila yari agikorana na Felix Tshisekedi, yari yarahaye Mwilanya inshingano zo guhagararira ihuriro rye rya politike mu biganiro n'uruhande rwa perezida mushya ariwe Tshisekedi. Undi munyapolitike urimo kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bya Kabila Joseph ni Corneille Nangaa. Uyu wahoze ayobora komisiyo y'amatora Seni, ubu ni uyobora AFC, ishyaka rifatwa nk'ishami rya politike ry'umutwe wa M23. Corneille Nangaa yakomeje kugirana umubano wa hafi n'ishyaka rya PPRD. Yabashije vuba cyane gukurura bamwe mu bayoboke b'iryo shyaka bajya muri AFC. Nubwo Kabila ahakana ibyo kugirana ubufatanye na AFC, imikoranire ye na Nangaa igaragara ko ikomeje kuba hafi. Mu kwezi kwa gatatu bombi bagiye Kampala mu gihe kimwe, kandi kugaruka kwa Kabila igoma nako kwakozwe mu bufatanye bwa hafi n'umutwe wa AFC, niko Jeune Afrique yanditse. Abandi barimo gufasha Kabila ni bamwe mu bayoboke bakomeye b'ishyaka rye, nubwo batagaragara cyane nk'abandi bajyanama be ba hafi. Hari abandi bayobozi b'ishyaka rye bahawe inshingano yo gushyigikira no kurengera imigambi ye. Muri bo harimo Michael Sakombi, uyu nguyu yahoze ari komiseri wihariye wa Mangola. Iyi ni intara yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari umufatanyabikorwa kandi wa hafi wa Janine Mabunda, uyu nguyu yahoze ayobora inteko ishinga amategeko ya Kongo. Harimo kandi Serge Kadima, uyu ni umwe mu bayobozi ba PPRD. Harimo na Senateur Francine Muyumba ndetse na Patrick Nkanga. Uyu ari muri bureau politique y'ishyaka rya PPRD. Aba bose ni urubyiruko rw'abanyapolitike Kabila yishingikirizaho mu gukomeza gusobanura no gushyigikira ibikorwa bye muri Kongo. Uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa PPRD Adam Chalwe, uyu nawe ari mu barimo gufasha Kabila. Uyu nguyu ni nawe wabaye umunyamuryango wa mbere w'ishyaka rya PPRD wemeye kujya muri AFC. Abandi ni abagize umuryango wa Kabila, abo bavukana n'umugore we, umugore we Olive Lembe Kabila. Kenshi yagiye agaragara kurusha umugabo we mu myaka 6 ishize. Nyuma yo gutandukana kwa Joseph Kabila na Felix Tshisekedi, uyu mugore wa Kabila yagiye atanga ibitekerezo mu ruhame kenshi, anenga bikomeye ubuyobozi bwa Tshisekedi burimo kugendera mu nzira mbi, niko yavugaga. Yabaye nk'uwazi icyuho cy'umugabo we wakunze kwicecekera. Nubwo Olive Lembe Kabila yari yarahisemo kuguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abo hafi y'umugabo we bagendaga bihungira bucece, ubu nawe yamaze kuva muri Kongo ajya mu buhungiro. Ibyo ni nako bimeze kuri mushiki wa Joseph Kabila w'impanga yitwa Janet Kabila, ndetse na musaza we akaba muri umuna wa Kabila witwa Zoe Kabila. Uyu Zoe yibera muri Afrika y'Epfo, aheruka kurangiza amasomo mu by'ubucuruzi muri kaminuza ya Regent Business School i Johannesburg. Hari kandi abakuru b'ibihugu by'amahanga n'abahoze ari abakuru b'ibihugu bashyigikiye cyane Kabila Joseph, banamufasha mu bikorwa arimo. Afrika y'Epfo yahoze ari igicumbi cy'ingenzi Kabila yishingikirizagaho mu bikorwa bye byo hanze y'igihugu. Ariko kuva habaho ubushuti n'imikoranire ya hafi hagati ya Cyril Ramaphosa na Felix Tshisekedi byatangiye mu 2023, ibintu byarahindutse. Joseph Kabila wari inshuti ya hafi ya Jacob Zuma kurusha Ramaphosa ntiyahishe ko atishimiye koherezwa kw'ingabo za SADC mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe umubano we n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo utakimeze neza, mu mezi ashize Kabila yagiye agenderera cyane ibindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo afitemo inshuti zikomeye, ibihugu nka Namibia na Zimbabwe. Mu kwezi kwa gatatu Netumbo Nandi-Ndaitwah yimitswe nka presidente wa Namibia. Uyu afitanye ubushuti bwa kera na Joseph Kabila, ubushuti bumaze imyaka irenga 25. Uyu mugore ni umwe mu bayobozi bakomeye ba SWAPO, ishyaka riri ku butegetsi muri Namibia kuva yabona ubwigenge mu 1990. Yashakanye na Epaphrase Denga Ndaitwah. Uyu nguyu yari umujenerali mu gisirikare cya Namibia. Mu 1998 ubwo habaga intambara ya kabiri ya Kongo, General Epaphrase Denga Ndaitwah, umugabo wa presidente wa Namibia, yari umwe mu bayobozi b'ingabo za Namibia zoherejwe gufasha Laurent Désiré Kabila. Icyo gihe Joseph Kabila nawe yari umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo za Kongo. Nyuma yaho Epaphrase Denga Ndaitwah
yabaye intumwa idasanzwe ya Namibia muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera mu 2006 nyuma za kuyobora ingabo za Namibia mu myaka yakurikiyeho. Guhera mu mpera z'imyaka y'1990 Joseph Kabila yakomeje kugirana umubano wa hafi n'ubutegetsi bwa Namibia. Mu kwa kabiri mu 2024 yatumwe mu muhango wo gusezera bwa nyuma kwahoze ari Perezida Hage Geingob. Hanyuma mu mwaka wakurikiyeho anitabira umuhango wo gushyingura Sam Nujoma. Joseph Kabila usibye Namibia yanakomeje kugira urutonde rutari ruto rw'abantu bazwi bakomeye muri politike ya Zimbabwe, igihugu nacyo akunze kujyamo mu bihe byo kwihugiraho. I Harare aho yari akiri mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu afite ubufasha bukomeye bwa Perezida Emmerson Mnangagwa. Ubu busabane n'ubushuti bwa Mnangagwa na Kabila bwatangiye mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo, ubwo Mnangagwa ari we wayoboye ibikorwa byo kohereza ingabo za Zimbabwe gufasha Laurent Désiré Kabila. Ubufatanye hagati ya Mnangagwa na Joseph Kabila bwakomeje na nyuma y'uko Kabila avuye ku butegetsi. Ubu bushuti bwagaragaye cyane ubwo bahuriraga i Harare mu kwezi kwa gatatu mu 2021. Perezida wa Zimbabwe yanakiriye umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, General John Numbi. Uyu nguyu yahoze mu ngabo, uyu ari mu buhungiro kuva mu myaka inishize. Nk'uko bivugwa n'abamwegereye, Joseph Kabila anafitanye umubano mwiza na Perezida wa Kenya William Ruto, aho yanamusuye mu gihe gito nyuma y'uko umujyi wa Goma uguye mu maboko ya M23 mu kwezi kwa mbere. Uru rero ni rwo rutonde rw'abantu 17 barimo n'abayoboye ibihugu ndetse n'abayobozi b'ibihugu uyu munsi bivugwa ko barimo gufasha Joseph Kabila mu bikorwa arimo byose muri Kongo, ndetse bikanavugwa ko ari nabo bamufashije cyane mu gusubira muri Kongo, ndetse nabo bamuha inama zose akenera. Biratekerezwa ko bashaka kumusubiza ku butegetsi.